Mi ćemo vjerojatno sad uvesti novu tarifu u željezničke karte, a to je spori vlak. Jer toliko sporo će voziti da ni neće se moći drugačije zvati. Podravka će voziti sat i 20 minuta. I drugi put u zadnjih 10 godina se obnavlja fasada našeg kolodvora. Prošli puta je to bilo nekih 2 miliona, sad navodno nekih 10 miliona. Ja sam mislio da nešto radi unutra. No ne, oni su samo fasadu napravili. Pa da će vlakovi brže i bolje voziti, sad kad bude fasada na kolodvoru ljepša. To što nije remont napravljen na pruzi od Koprivnice do Križevaca, nema veze. Važno je da budete prolazili pored željezničke stanice, da će moći reći gle kak je lijepa. Gle kak nam je konačno željeznička stanica lijepa. A to valjda je uloga hrvatskih željeznica, da obnavlja željezničke stanice. Pruge nema veze.